Hayırlı gün Feride Kabasovna. Siz bugün Tatar tili o'qituvchilarning forumiga kelgansiz. Ham o'zingizning ko'rgazmangizni da olib kelgansiz. Mana bu ko'rgazma ham unda bo'lgan ishlar turida siylab ketsangiz biz bek shod bo'lar edik. Men G'ayladinova Farida G'abbas qizi O'rsha viloyatida endi 81-yildan beri ishlayman. Tajribam zo'r bitirganlar. O'rsha pedagogik viloyati Abdulla To'qayevdagi O'rsha pedagogik viloyatidan keldim. Texnologiya darslarim ham klassdan tish ishlarda olib boram, ko'riklarni uyushtirib olib boram. Belgili biz endi tatar tilini muhabbatini ham tatar xalqining yolalarini, odatlarini tatar tili derslerinde muhabbet uyatamiz, iletamiz, bilimler veririz. Lakin tağım bilen uzun oşar, yollar oşar. Ülkeler için bizlerle devam ederiz. İnanın teknoloji derslerinde bu işler oşar. Bu işler oşar. Hem tarışarız indi tanıştırığa özümüzün güzellikleri, armağanlıklarıyla, tatar halkının ürünleriyle hem şunu işlep de kurarız. Hem neticesini görürüz bizden studentlar, kolfaklar, yerge yaratalar, hem milli kiyimlerde giyiyorlar, hazır zamançı giyiyorlar. Şuna indi biz işleyimiz kolfaklar, her bir studentimiz bizden üzerine kolfak işliyoruz. Kolfaklar türlü materyallardan, türlü bize verirler, biz. Buna bu indi bu sütüge işlengen bu kuldan işlengen işin değil mi? Hayır, kuldan işlengen işler. Borsu da buralarda bizde bir kolfakta görüyorum. Bu kolfak bayağı kelgen. Bu biz muzeyda görgen bizimkiler işler, Uşada da bizge hem şunun örnek boyunca işlerdik. Bu materyalın berhit hem kanitel peşinde. Eteler bir şundaydım var, kanitel işliyor. Ya bu Ağırış. ağırış. Şundan ülkesinin var topraklar bu ansamblarda da kullanılan bu anları biz bir tanesi biz başlangıç klası oluşturuyoruz. Terbiyeçiler, şu an terbiyeçiler hazırlıkta da biz yine terbiyeçilerden bir olan materyaldan işlerken kolfaklar, tübetiler, Yollan teknolojiya bu bizden scrapbooking deb ataladi. Scrapbooking texnologiyasi ornament formasında ishlangan. Belgili haligi kiyimlar, bosh kiyimlari bilan tanishtiramiz. Ham shunda biz ham zamoncha texnologiyalarga yaratilgan tirishamiz. Hozir bizning qiziqsinuvchilar studentlar ковровые технологии, ковровые. Все новое, хорошо забытые старые дилер, bu ilk ishlevda bor. Hozirda biz buni kamillashtirib, o'zgartirib ishlaymiz bu ishlarni. Mana masalan, shunday minder anda o'shib qarasam, mana suv yog'i da u yog'i olan. Shunday shistashlangan Shistashlangan bir tiyini. Oy, bigrak motor. Ham kim nindi qizig'i shul yog'in kim nindi qiziqsina shul yog'in qo'llana ola o'ng yog'i. Demek bu zamança kurslar bular ise iki yoqlaymiz. Hazır minderlerimiz de iki yoqlı. Televizyon. Ama bu işni kim işlaydi? Bizim yanımızda bir şiber kız otura. Benim kızım Stabika studiyasi yetakchisi, u bugun kela olmadi, u bizning o'qituvchi. Bu ana qizi, uni Shir Fazdalov rayonimiz. Birinchi kursga o'qiyapti. U qiziqsina Надежды для qiziqsina, ham qo'l ishlari bilan qiziqsina. Bek yaratib ishlayman hozir. Ishlab o'tirash o'sha texnikada telefon so'mchkasini. Rayan, sen bu ish ishlaymisan? Sen endi necha yil men bilan shug'ullanasan? Bir yil.
Или bir yıldan arttı mı indi? Менә бу мендәрне эшләр өчен күпме вакыт кирәк? Ул беләсезме, ул кызыксынудан да тора һәм мастерстводан да тора. Әгәр дә кызыксынып мастер икән, ул билгеле бик тиз эшләнергә мөмкин. Әгәр дә инде куеп эшләсәң, бер счетна кирәк инде эшләргә. Куеп эшләсәң. Әгәр дә кызыксынып эшли белсәң, бик тиз эшләп була. Менә күрәсез, ул монда күргәзмәдә уже эшләп чыкты. Шушы бик әз генә эшләнгән, яны бетерә инде әз генә. Әмма бу бик заманча килеп чыккан. Әмма берәр яшь кыз мондый эш белән шөгыльләнәм дисә, аның өчен нәрсә кирәк? Менә мин күрәм, сез махсус коралда эшләгәнсез үзегез. Әйе, менә мондый инделәр, булар бик уңайлы һәм аның фиксаторы бар. Элек мондый инәләр чыгаралар, аның фиксаторлары юк иде. Һәм бу чит илдән кайтарыла иде инәләр. Голландиядан. Ну, белеп торасыз, хәзер санкциялар сәбәпле кайтару юк һәм бу кызыксынган эшне дәвам итәр өчен шушы Ставика студиясының җитәкчесенә Фаздал Галия Газинуровнага үзенә уйлап чыгарга туры килде. Ул эскизларын ясап, шуны Казанда токарный станокта тыркаларын эшләтеп, менә бу втулкаларын эшләтеп, шуннан менә мондай насадкаларын табып, инде аның ире булыша шул очларга һәм тишекләрен тишерде. Әмма җипне ничек тоташтырасыз? Менә җип бу нитка вдеватель, җипне тага торган приспособлениесе районы күрсәтә инде. Димәк, бу инә полностью авторская игла, үзләре уйлап чыгарылган инде. Аның патенты бармы соң бу инә? Патенты юктыр әле, алырга кирәктер аңа патент. Бу бик шәп әйбер. Менә әле чыкты. Димәк, бу җипне кисәсе түгел, әйме? Ул шулай тоташып кына бара. Башлап күрсәт әле районы. Синең заказларың бармы инде? Дусларың бәлки кызыгадыр. Әле бит ОГЭ биреп җирделәр бит әле, ОГЭ. Әле 11-нче сыйныфны тамамлаган. Ул безнең беренче студенты гимназия сыйныфы тамамлап, безгә укырга керде. Булачак башлангыч класс укучысы. Бездә бит гимназия класслары бар. 3 ел укыды инде ул безнең колледжда. Әмма мин күрәм, монда макет та бар, әйме? Бу макетның эскизны кем эшли? Ни эшли? Но безнең района бик матур иттереп кием эскизлар эшли, дизайнерский. Аның стенасы тулган рәсемнәр белән. Ул вакыт булмау сәбәплегенә әнисе эшләгән аны. Ул үзе эшли алаган диялар. Ул сәнгать мәктәбен бетерде үзе. Бетермәде, укыды сәнгать мәктәбен. Бик зур рәхмәт сезгә. Без сезгә уңышлар телибез. Эшләрегез күбрәк булсын, шат килегез. Безнең балаларны да өйрәтегез. Рәхмәт. Насыйп булсын. Балаларга файдалы эш эшләтергә, өйрәтергә насыйп булсын.